Le lauma i sua formato da tua ma le aramo ma le mano ia amen wa se ala ma le tamata ya fa na te mo ne le ro le ai mau mai no se a fosse me a fatto le tamata e torni ora in un'ora. For what does it profit a man to gain the man or woman, to gain the whole world and forfeit his life? What can a man give in return for his life? Manatuga nalo tua nalo e sosoni il faso fili alotoni. Choose righteous paths. Fili anatom. This is saying on the right path, on the righteous path. Yapo wala hoye sao mana alami tom. Yapo wala so ni sinangano le tuo. Ino tatu fa lomai. Ole o langani nei tatu te ola ai. Mai tumu I filfilinga ko ala ta tu yai. Fele fola matana filfil or and may fight. We choose paths of life every single time and every single day. When I tell you choose the right path. Which way? The usual way, you know another way. Sima kuanga le filfil isi awala. So we end up feeling white. Sometimes you choose the same old way. Sometimes for Mafaufau, for you're on the feeling of the one, it's the way when this is feeling, I fight to my Telo preferit, por anime faileaso, maleaso. Ya, tele faileme masania kina, masania fana. We just repeat the same old thing. Ya, election mo yan nanne, mapenale olor bengat. Di siya tato filfilinga, mafua mai yang tato bangano. Mea le whai o tātou mātua. E no tātou wa I rima tātou whoro o tātou. O isi a tātou whiwhiringa, ia on whiwhiringa tātou wa ia tu isi tangata. O ala tau langa lai whai, o ala tau me whiwhia ai, o ala me whiwhia tātou whau ai. A wha masani koe tātou, we choose those paths because we choose them. And it feels comfortable, feels nice. O lea wala e māneia, le ola. E le pole e Mafaufau, masani e tātou. E whiringa I le aso, ma le aso. Ala le na tātou whaitawina, mai le whiangi whau. O le tala I le whailoa mai e Yesu. O le mua o wala whera, wala e anu mai I Jerusalem. E anu whana nāpe, e anu o tau. Muta watu Yesu yon so. E ta tau o na o walu Jerusalem. O na fasiotia whamasino, fasiotia. To e tū mai na sato. Ta watu le talanga I leo so, le fia whalonga leo so. E leo le ala lea lai o na tō Mafaufau. E te tau o na haru e Yesu, o Yesu leo talitonu o le Mesia. O aia, Oe o le Mesia o le Keriso. O lai ei mo politiko o watomu. O lai ei mea whaporokiki I watomu o le Mesia e peo tāwita. Mesia o le teita. E sau me to e la langa le to dana. Ia ma teita I le nuku a ese mai le poloma. Ia Roma le asa ananga whapoloma. E leo leo walare na au Yesu. Musu o Yesu. I le fia nato e ngā wala. Tau o na o walu I le awara hea.
se anu esi tangata. He chose the path that no, not many people choose. Not even us. Ele fili le ala, e se o na uia ni tangata. Le ala se fia tātou le ala, you feel comfortable, feel safe, secure. Ana uwha mai anu le ala, e tau le whakasino i nga mai whasiotia. O le anu mafua no le e, nā whio mai le lormangi whaolana le lormangi. E se tala e se tasi o i sāpia o ngā taitai le roto kātariko. I lalo o le uneo e Salvador. O le ngore liu te uwha o tātou. Te leo tātou o whaitamu tala i moia Oscar o Mero. O tātou o tō whia e whai Archbishop o lalo i nāi nāi. Ala tu lalo tātou manui. Doesn't care about all the other but leo whakotiki. Te leo tangatani o le anga sa wā i le ola o tangata lau te. Demand ya no tax o tupi. Ke ala tu le ni le whainana ngā wenga. E le mana o ia involve i nā mea. Nā mea rua whaile lotu whalsa. Sini tangata o amai. Whaile tatalu. Ele na pong, ele now one day in front of his church, some titulo to lata te tia mai le tino polisi no uso a faz out. O mona fasi le o tangata le mai o no tala moma fai tala winga i le na sta. O nada no suru. Na ese era wala na uia i na wo. He spoke out against the corruption and the cruelty and the injustice, and he got killed. Not me know it. O na filho Romero e sui lonolo. Ya we ona ele wala na uia na usa out. He became involved in the struggle of the people, spoke out against all these cartels and very bad people. And he said, "Ole kalesia e o noa mare, tui roto mamanga o tangata." He said, "Kalesia." Se kalesia ola fifile mu. It's not a church. It's not the Church of Christ. Who selected to go to Jerusalem to face the authorities. Tala atu, me sosoani tangata e tala ina ia whapenao na ola. And he helped a lot of people find their souls, speak out. Tala i lea me tongo le tu. Pali me nao ia. Nei wafu no, fasioti e tangata lea. Filifili le ala tomu. Ilo filifili le ala sawa le mumu le maneo. E fia iai sawa le mu wai tato umana. Ia na me lemu fai na tutala. Antu e koe lesi i titi. Sa titi ai. Sawa le fai ai alani. Ana ai fai na tapo sa. And she did. Le mo Jerusalem. Na kule anu i tia i Calcutta orai, tongo le kongo. For 20 years she was in there just praying and fasting and singing and worshiping in the church. And one day, she heard that call. Go out from there. And we all love Fatasi. Matafata Mati. And she did. And she died there.
le olo fili, le ui, le ala tonu, le ala o le tua. He chose the path. Not many of us want to go. No le digo muy lejos le digo no que trago de Lucia o Alexei de Mai de tayo le oposición de Lucia. Dato vai mo vai ata o faona I no push. And he was saved in Germany. Ave umano na ima o ese mai famila bin fuita in Lucia. But he chose to go back. Now se foi na tala o sia mani mo sia tu. Foi na samari mu no. I didn't know that one. He wanted to go back to face and be with his people. Bubasa na te atu tatu whanu o I want to speak here. O nisi na toa. Nisi na toa o loko tatu no. Ai tango I tatu. We just don't want to feel uncomfortable. We don't want to step out of our comfort zones. Because it doesn't cost us anything. Dalla lena fili so wela sala fili ai na fili mo e ma ina yo la ita fa ya ni wa ni o pe te no can't do that. So you know fast forward to so ti no fa ina ne ya you are the Messiah to ma na the special model. For what? Just to wither and do nothing? We are special to God's purpose. Ato te la atu me te la tutuia e lo mai. How we fight? Fight o le stamata. O te whewhea. Tawa noa I le whingaro o le tuo. Te anu whakatau I te ole mena nana whai Abraham. O te le mena stamata he was a rich person. I tell along the mountain. I said, well, that was 2 lunga haru. Haru le mea de la fascino. Fascino atu te ora ai e moni mauta mata. I le matautia ma sisi ese o le tuo. Ma wala amana e tasi mo tato. Foi tato o whainisi me ese atu. Mai a tato me masa. Ma tukulo tato whakamolongo ti ngā. Ini file manuia. I moa te whawhiwhile mo mase ema ema. The road to life is what Christ did for us. I ngā na whaasanga mai ki ngā mapupua ngā mawhinta. Hanu ko whaasama. Almena nisi I whaalongo leo so. Whamasinoina whasiotia ato tū. I raso tō. Leo wana na nao le. It's never down there. Ele ngata le oro pala. We will rise as Christ did. Marusina na mo tato. Te me fai tato fifili. Pasi filinga o lai lo whanau, filinga o lai lo tono. Filinga o lai lo wahinga, lo kakalisia. Filinga e whainga tā. Ai whai.
Ana to tu ba. Ini mungkin mana tu bolo tu dengan. Aku tu fantasi boleh mana tu. Ele ngata tu boleh tino. Kana tu boleh roto boleh ah. Fasi mai ai tu lunga. E anu mai ama tu fai mai. E mamui ma fai mai ta. E a fai mai ta. Ta tu tu la ma roso il suore a io tu. Perché non si sono in lottato qua. E carecia tu fanno un tale di tale ora in tanto blocco. E in dove fa una sistema. Ora io tale, ora non ha nulla. Ora il poara come te fai? Ai Uilisone. Ai vuole mamma. Io le ho dato un dato di manno e mano il rotto, fare naso di occa, che io ho dato mamma. Dato poi da te mano il Mafaufau. Om rules their lives. Mas o que missa o fala, tu missa malu mali missa o. Quando loro è boa, ele filinga e tom, filinga no tom, filinga e fai fatasi male tua. E a fama no ni, e a tua dato carecia lei vai assumir olha foi. E a tua não vai no ni. Au va se ale au mai le tamata le fai te mo le la no tuma. Ai mau vai no. Se a fosse me va tu le tamata e tongi o rapi lo no. Ta to fili al to. E le sua foi